When I was running China Super Highway 9 in my souped-up Chevrolet 49, cops can't catch me 'cause I'm the king of the moonshine. Hillbillies running ring. Call me the king 'cause I never get a fine. Running China Super Highway 9 last Tuesday morning when the rooster crowed. Came out of my bed and got ready to blow. Run a little shine on Highway 9 in my souped-up Chevrolet 49. It's all hopped up, Destin Jackson, all tuned up and ready for action. Jumped in my car, put the key in the dash, saying to drive and I'm stepping on the gas. Said to myself, let's go get some of the shine, and I'm moving on out on the Highway 9. 62 miles to the little town of Jackson, sell a little shine and grab a little action. Running China Super Highway 9 in my souped-up Chevrolet 49. Cops can't catch me 'cause I'm the king of the moonshine. Hillbillies running ring. King 'cause I never get a fine. Running China Super Highway 9. Here and I push the pedal down 104. She goes a little faster, I ask for more. Roll down the Jackson like a bat to hell. You sell a little moonshine, man, that's swell. Down in the woods comes a cop named Jackson. He chased me down to try to grab my action. We played cat and mouse for a couple hours. Up and down the highway, all over the mountains. Jackson really caught me doing 105. The cop will never catch me long as I'm alive. Out at the window, maybe next time, Jackson. Put my car in overdrive and say goodbye. Running China Super Highway 9 in my souped-up Chevrolet 49. Cops can't catch me 'cause I'm the king of the moonshine. Hillbillies running the ring. They call me the king 'cause I never get a fine. Running China Super Highway 9. Running China Super Highway 9. Running China Super Highway 9. jaanuar 2014. Otse Venemaalt on mul nüüd võimalus pidulikult seda Raivule üle anda. Ja üks teadanne on veel, et kes tahab saada auhinda Drežini sõidu eest ja kes tahab saada auhinda kõige täpsema aastaarvu ütlemise eest, siis palun võtke oma teekonnalehed näppu ja üritage need minu kätte anda. Eiki, keera ennast korra ringi veel. Et see oli 89. aastal, kui istusime Eikiga ühe kontorilaua taha, võtsime 2 paberit kupeeri, 3 valget lehte ja kirjutasime, et tulge veoka üritusele. Miskil põhjusel tulidki. Kokku oli minu mäletamist mööda 14 autot esimesel korral. Teisel korral sõitsime Lihulasse, käisime Matsalu looduskaitsealal Roostikus, millest võib ka legendi rääkida, kuidas traktorid päästeti enapressiga. Ja nõnda edasi. Ja nõnda on kestnud see tõesti 25 aastat, nii nagu sai pealkirjaks ka pandud, et pool päris juubelist ehk natukene juubel. Aga nõnda on. Ise ka ei usu, aga siin me oleme. Kui pärast pillimehed teevad mõne loo vahel vaheaja, siis võime rääkida ka memuaare. Ma arvan, et Eikil ei ole ka nendest puudus ja osad asjad on meil ka filmilindis siin peahoones sees vaatamiseks. Päris esimesest kokkutulekust on mõned üksikud diapositiivid, teisest on mõned pildid, kolmandast peab olema juba natuke filmi ka.